Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod Portable Jammer, ručni ometač signala. Usput ćemo se dotaći i njegove primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Ovaj ručni ometač signala je veoma jednostavan za upotrebu i pouzdano sprečava rad svih savremenih špijunskih uređaja, GSM i RF prisluškivača, GPS trackera lokatora, bežičnih kamera mobilnih telefona, bežičnih daljinskih upravljača i svih vrsta prisluškivanja mobilnih telefona. Sadrži snažne predajnike koji emituju elektromagnetne talase na frekvencijama prijemnika špijunskog uređaja u radijusu do 30 metara, zavisno od vrste terena i jačine uređaja. Na taj način blokirate emitovanje i prijem signala. Napredni sistem hlađenja vam omogućava konstantnu radnu temperaturu, koja, ako se održava, može omogućiti Portable Jammeru efikasan kontinuiran rad i do nekoliko meseci, bez opasnosti od pregrevanja i slabljenja snage uređaja. Ovaj profesionalni uređaj možete poneti sa sobom i ometati signal u stambenom i poslovnom prostoru, vašoj kancelariji, sali za poslovne sastanke, vašem automobilu. Nastavnici i profesori koriste na univerzitetima u borbi protiv rasprostranjene upotrebe mobilnih telefona na časovima i predavanjima. Koriste ga i službe bezbednosti i nevladine organizacije, a ima široku primjenu kod novinarskih agencija. Ispisali smo članak na našem blogu u primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.